Može. Može. Dobar dan. Hvala vam svima što ste došli. Nalazimo se u Salakovcu, Mostar. Teška tema, teška priča. Nalazimo se u mjestu gdje se trenutno nalazi 29 osoba koji su ili srodnici ili državljani Bosne i Hercegovine u Salakovcu. Vi znate da je 37 osoba došlo iz Palestine, iz Egipta u Bosnu i Hercegovinu. 8 osoba je odmah otišlo svojim kućama, dok ovih 29 osoba se izjasnili na aerodromu da žele da dođu ovdje. Bilo je raznih priča da su bezbjednosne agencije govorile da smo mi njih prisilili ovdje, da ih stavljamo ponovo u žicu. To je čista laž. Ja želim da demantujem, znači sve te ljude koji su zlobni, koji su to pisali i pričali. Ljudi su se sami izjasnili da žele ovdje i nama je kao ministarstvo koje je preuzelo svu odgovornost nad njima, sa nama odgovornost još ima i Agencija za strance koja će popisati njih sve gdje se nalaze i mi smo im obezbijedili ovdje uslove. Vi ste obišli prostorije koje se oni nalaze. Naša obaveza je da im obezbijedimo krevet, toplu sobu, hranu, lijekove, doktore i toplu vodu. To u kontekstu što Ministarstvo za ljudska prava obezbjeđuje imaju u punom kapacitetu. Dalji nastavak njihovog odnosa prema Ministarstvu za ljudska prava i državi Bosne i Hercegovine na njima da odluče. Oni mogu, znači, poslije ove preskonferencije da ostanu ili da, ako imaju privatne kuće, ako imaju smještaj, da otputuju u ta mjesta. Ja im ne mogu sugerirati ni jedno ni drugo, ali mogu reći da će imati lakšu prohodnost kad su na jednom mjestu, kada ovdje se nalaze, jer nama je lakše obezbeđivati im i hranu, i lijekove, i spavanje, i čuvanje, i svaku drugu stvar. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, to je država Bosna i Hercegovina, ima određeni broj stanova u Bosni i Hercegovini za readmisiju. Neki su u Mostaru, neki su u Zenici, neki su u Tuzli, Kalesi i još nekim gradovima. Imaju mogućnost, znači, da se izjasne da žele da idu u drugi grad. Znači, to je njihova sloboda i želja, da li žele ili ne žele. Vi ste vidjeli da ima dosta djece. Mi ćemo u dogledno vrijeme, šta god oni odlučili, rješavati to da djeca ta nastavi školovanje. U drugom kontekstu ja bih volio da čujem i njih koji su, ajde kažemo tu ispred ovih 29 osoba kao domaćini, da kažu o svojim problemima koji su imali i šta su se susreli ovdje. Želim da i kažu isto tako da li imaju pritiske ili nemaju i kakav je odnos prvo ljudi koji su ovdje, koji rade u Salakovcu prema njima, i naravno velika zahvala Ministarstvu unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona koji je pripazio i obilazio i da ne bi imali problem da osjeti tu sigurnost države Bosne i Hercegovine na mjestu gdje se nalaze. Svi znamo, to jest pretpostavljamo, kako su Golgotu dole prošli i kad vide naše policajce, naše ljude iz ministarstva, rekli su mi u privatnom razgovoru da se osjećaju sigurno. Ja govorim opet u njihovo ime, zadovoljni su uslovima i opet ih još jednom molim da se izjasne, evo, javno, privatno, kako god žele, da će im država Bosna i Hercegovina u svakom kontekstu pomoći, jer oni sad treba da uđu u proces vađenja ličnih karti. Za djecu koja imaju radne listove mnogo lakše nego za ove koji nemaju i oni moraju dokazivati taj proces. Agencija za strance će voditi taj proces njih kao strance koji nemaju još dokumente, gdje se nalaze, moraju se javljati, moraju imati tu kontrolu, ali mislim da nam je čitav proces mnogo lakši kad su na jednom mjestu. Ja se zahvaljujem i ljudima, građanima Bosne i Hercegovine koji su dolazili, donosili hranu,
donosili novac, donosili odjeću. Ja sam samo imao jedan uslov. Ne dozvoljavam polovnu robu da se donira ovim ljudima. Mi smo poznati kao humanitarni ljudi, bolje kupiti jedne patke pa jednom djetetu dati, nego dati da čistimo svoje ormare i da ovdje imamo, što bi rekli, skladište polovne robe. Ministarstvo za ljudska prava ima određena sredstva pomoći ovim ljudima. Sad sam bio sa ljudima u gradu Mostaru, ovdje imaju blizu 3 stana, imaju i tu znači mogućnost da u te stanove se presele, manji su stanovi, ne znam da li će ih zadovoljiti ili neće, znači u punom kapacitetu smo spremni da pomognemo, ja kažem, našoj braći. Hvala vam, hvala. Ja ne bi dalje, želim, ako vi postavljate pitanja, hoćete prvo meni ili ćete pustiti njih da dalje govori. Eto, vaš izbor. Ne, pomogu samo. Da ostavim ili da se... Sjedi. Predstavi se prvo i onda pričaj šta želiš. Assalamu alaikum, dobar dan svima. Ja se zovem Samir El Barrawi iz Gaze. Mi smo došli iz Palestine jer vi svi znate šta se desilo tamo. Genocid i genocid. Bilo je nam teško. A prije toga ja zahvaljujem našem ambasadoru, bosanskom ambasadoru Kairo, što je pravio i čekao nas na checkpoint Rafah. I onda zahvaljujem ljudsko pravo i za izbjeglice, ministar naš, i ministar vanjskih poslova i ministar unutrašnjih poslova i bosanski narod na početku svima. Jer stvarno bilo nam teško i jedva smo izvukli od te stvari te genocid. Nakon 5. dan što je počela rat, mi nismo znali, to je zemlje tresili, šta je to, tražili Izraelci da mi izađemo iz severa do jugu, inače mi smo iz severa. I to Gaza nije toliko velika, to je mali grad, kao Zenica, mali od Zenice, ali to je podeljeno na 2 dijela. Kad smo prešli preko Salah ad-Din ulica, teško pogled, lešove na ulicama, žene, dece, cuku uzmaju po mesama, grozno stvari. Pa smo bili u školama i bili smo u kontakt sa ljudima što naši poslanci ovdje da nas izvuču to. I hvala Bogu što su nas izvukli. A šta se tiče naš mjesto gdje su ostavili nas, fenomenalno. I nije niko nas natjerao da dođemo ovdje. Jer ja napustio Bosne i Hercegovine 32 godine. Onda nemam nikoga, mog sina ima stan 50 metara, a nas 15 osoba. Došli smo 11, ostali 4 u Kairu, onda nema mjesta ni za kog. Zahvaljujem svima, zahvaljujem ministar što je nam obezbijedio i država što je obezbijedila te stvari. Zahvaljujemo ljudi što radi ovdje sa Amita i Žinan, jer stvarno oni ne daju ništa da nam fali. Non stop u kontakt, non stop dolazi šta fali. Zahvaljujem svima, thank you very much. Dobro, nemojte se više morati. Ja se zovem Ahmed Šahin. Ja sam lekar, završio sam medicinskog fakulteta u Tuzli 95. A radim kao pedijatar u Gazi od 95. do danas dan. Prije svega dužan sam da se zahvalujem za Bosna i Hercegovina kao narod, kao vlada, kao i ambasadori u Egiptu i u Turskoj. Ja sam svjestan da su toliko se trudili i bilo je teško kroz neka komplikovana procedura da su uspjeli da nas spasi od tog džehannama i da dođemo do ovdje gdje se osjećamo mirno i udobno.
njima svima zahvalimo se. Ja imam 55 godina, nemam nikakvog pritiska da neko, i nema obzir, ne dolazi u obzira da neko da mi tera da nešto radim, a da ja neću. Mi smo stigli u aerodromu u Sarajevo, našli smo sve oficijalne organe, koliko ja znam, očekivali su nas toplo, sa sokovima i sa kafom i sa toplom srcem. Nama je bilo drago i jako nama bilo lepo što smo njih vidjeli da očekivaju nas. Mi smo ovdje, ja znam da se desilo neki koristi nas za neke, ne znam, vaše poslove. Uglavnom, čuo sam da nešto se dešava, da smo mi ovdje silom došli. Ne, uopšte ne. A ja kad bi htio da idem, išao bi bez obzira kogod sa mnom. Da li ministar, da li predsjednik, pogotovo ja sam došao sa neke ratne područje, briga mi bilo za šta. Jer svaki 5 minuta doživljavao sam smrt. Inače, nama treba psihička neka terapija, duga terapija da bi bili normalni ljudi. A ja volim i nadam se da nađem ovo ovdje. A ja osjećam se da ću naći. Za mene i za moje čerke i za moje zemljace ovdje što patili su tog rata. Inače smo mi ovdje voljno i nemamo nikakvih problema. Sve što nam treba imamo i svaki čas pitaju nas jel šta treba doktor Šahin, jel ovo dobro, jel ovo nije dobro, hoćete nešto, ovo, ono, a svaki 5 minuta dolazi nam ljudi sa oficijalni organi, sa NGOs i ostali ljudi, samo da pazi i da vidi šta nam treba i dobivamo sve što nam treba. Ima nešto da... Ministar, mi kao Palestinci što smo došli ovdje, mi ne odgovaram za bilo koji šta je pisao na njegov novinama. Mi nismo ni pričali ni s kim, šta stiti, nismo odgovorni. Za ko piše protiv ili mi nismo protiv, nama je fenomenalno, nama sve je dobro i hvala Allah što smo došli ovdje. Tačno. Hoćemo s pitanjem. Ministar Čakir, Žustra, Nova TV. Molim vas, vezano za ove stanove, evo spomenuli se već 3 stana tu nadomak ili u samom Mostaru. Neki dan ste kazali da ima veći broj od readmisije na raspolaganju stanova u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini. Jeste u međuvremenu utvrdili koji je to tačni broj stanova na raspolaganju, po kakvoj proceduri i kada bi se moglo očekivati da se ti stanovi nađu kao opcija svim ovim ljudima za dugoročan smještaj i kakvi bi bilo uslovi mišljenja tih stanova? Hvala. Što se tiče stanova, imamo maltene u cijeloj Bosni i Hercegovini, preko 10 gradova, čekamo njihovu odluku da li žele ići odavde ili ne u te stanove. Kada oni odluče, imaće listu stanova, kvadraturu, mjesto, grad i oni gdje se izjasne tu će biti. Država stoji iza tog stana i plaća sve troškove. Mi imamo u budžetu, svakoj lokalnoj zajednici dajemo pare gdje imaju ti stanovi za održavanje tih stanova, znači nije više do nas, do njih je. Znači oni moraju da se izjasne da li žele ili ne žele. Kad kažu da želimo, izvolite listu, izvolite kvadraturu i tog momenta mi pakujemo njihove stvari, kombi i vozimo u taj grad i smještamo ih u taj grad. Vremenski rok korištenja tih stanova koji bi bio, ili je to neograničeno? Do daljnjeg. Hvala. Mogu ja samo nešto dodati. Prisustva gospodin ministar ovdje, pošto ja imam invalida 17 godina, paralizovan, kompletna paraliza, ja bi zamolio i volio da mi se nađe sada kako sam se uspio da se odmoriti i malo sebi da se vratim, da sada da se nađe stana u Sarajevo i stan koji adaptira stanja mog invalidnog sina, a da bude uslovi tog stana da je svetlost, jer bojimo se mraka, da je svetlost, a da nije brdo da se možemo šetati, da se psihički izlečimo.
Sve To je moja molba sad. odgovor na njegovo pitanje, sve što imamo stanova u ministarstvu će biti na raspolaganje i to će biti ono što oni mogu koristiti. Hvala vam. To je odluka. Projekta Gajićan 1, ukoliko bi se odlučili da idu u stanove, da li bi dobili neku mogućnost zaposlenja, ko bi plaćao režije, jer evo, ljudi dolaze iz... Što se tiče stana, sve troškove snosi ministarstvo koje ima određena sredstva za readmisiju i koji su već sad troškovi na lokalnim zajednicama gdje imamo stanove. Što se tiče zaposlenja, vi znate kako je posao, oni će morati pokrenuti se, morat će dok dođu sebi, naravno ne mogu u ovaj mjesec dana, ali će morat se pokrenuti da traže posao, možda će ljudi se sami javljati, dolaziti kod njih da vide ko može šta raditi i zapošljavati. Znači, prvi nam je prioritet ovo rešavati. Ja ću se nadovezala na kolegicu na pitanje, kad se tu ima jako obrazovani ljudi, gospodin je doktor, znam da ima nastavnica engleskog i tako dalje. Može država da im pomogne nešto od toga? Vi znate da u državi Bosne i Hercegovine postoje zakoni za prijavu radnika, za prijavu stranca, znači sva procedura se mora legalno provesti da bi oni mogli se zaposliti. Znači, naravno da doktora fali u Bosni i Hercegovini i da jednog stručnjaka kao što je on pedijatar da će po mojoj procjeni biti jagma. Može pitanje isto, koliko je u prihvatnom centru ovdje u Salakovcu državljana Bosne i Hercegovine sa odgovarajućim dokumentima, jer mislim u slučaju ako su državljani Bosne i Hercegovine trebala bi tu početi neka adresa stanovanja njihova, pa me zanima kojom logikom nekom ostanak u prihvatnom centru, a ne na adresi stanovanja koju imaju. Na početku sam odmah rekao, poslije preskonferencije oni mogu da idu odmah, niko ih ne sputava. Znači da to jednom završimo za sva vremena i da nema insinuacija. 28 je njih, 29 je ovdje, 8 je državljana Bosne i Hercegovine. Možda nemaju stanove, možda imaju porodice gdje je mala kvadratura, a njih, evo kao što porodica ima njih 15, gdje će oni 50 kvadrata? Mislim, morate i to da razumite te ljude koji traže adekvatan smještaj da bi moglo njih 15 živjeti u jednom, dva ili tri. Nama je najprihvatljivija sad trenutno što imamo u Zenici 6 stanova, ako pogledaju kvadraturu da ih smjestimo tu da bi bili blizu svi jedni drugi. Ja sam za tu opciju da oni budu svi blizu, ipak se znaju, lakše je jezik naučiti i usavršiti ga i sve druge stvari. Kako je oprostite generalno raspoloženje, evo, da napustite Salakovac, evo, vi ste se izjasnili doktore, šta kažu vaši sugrađani? Ne razumem. Mađe, Da li, pitanje je da li vi ovdje, da bi otišli, jel drugi razmišljaju vaši članovi porodice, jel tako? Ja sam tog odluka uzao radi ne radi mene. Jer rekao sam da imam invalida, a tu običnih stanova, on ima svoj adaptiran stan. Ne stan kako ja i kako vi živite. Na njima je lična odluka, morate i to razumjeti, hoće li ostati ili neće. Ja sam razgovarao sa suprugom i sa djecu, oni su rekli da će ostati ovdje. Jer nama ovdje prilagodno, jer svaki ima svoj problem, a mi smo navikli na ovo mjesto i jako lijepo i nama odgovara ovdje dok ne završimo sve procedura za izbjeglice i za dokumente, pa onda da dođemo sebi, jer to je teško što smo vidjeli, pa i nama ovdje previše lijepo. Hvala im. Ministre, nije iz vaše nadležnosti, ali vjerujem da imate informaciju o komunikaciji sa gospodinom Konakovićem. Šta je sa ovih preostalih 4 naših državljana, odnosno ljudi sa spiska koji su zapeli u Kairu? Kada se njihov može očekivati? Neki dan je bila informacija da će se ugrabiti karta za prvi let. Ja, koliko sam razumio, to je vaša njegova ćerka. Prva stvar, sretni su što su izašli iz Gaze pa su u Kairu, sigurni su, u hotelu su, radi se operativno da se i oni vrati. Na kad će biti, može biti sutra, može biti za 7 dana, može biti za mjesec, pokušava se što prije, veliki angažman našeg ambasadora u Egiptu da se i taj problem riješi. Hvala. Je li to? Hvala vam. Hvala vam.